yeah for that program no kwa. Me t-shirt mako 5 anope ya. Where they are huno? Fish where they are huno? Akwano ni edi akono. O ya huno. And then you say one pound man you. Say post you did wape. Post. About it turning to me na. About it turning nika. About it turning pullover. Afro na why near the yadi afin ni ayi apaso wetum. Ebe yiri ti unya why afro. My confusion. If you was say nyame de no okay. Wo na mashada. Radio papa. Thank you. I'm not a for who no. Wow, now near Diaku Groman. Una near Diaku and Dahar. Una near Diaku Asubua. Unia Diaku 93.3 FM. Simply the best. The Muzaka for says, yeah, Huni Yan Day. And I care for the credit. Yes, what you drew. Who don't second obey that? I'm saying I am monetized. Tied, they say, would you? Red one is what they do. Red one is what they do. Monteso. Anglican Church is the name of the program. I'm transmitting live from the studios of Akuya Afrakuma. Oba Tampa. Yami for crazy what? Wa nyo. We am me fese. Suojebi was yadede. Say suojebi na yere ne yadede. Na yere nso me maame adamfo. Isi wo mu nyina ensama. Ahinkai 93.3 FM. Simply the best. Nani media guru mi uno. Naso abiyo me. E wan kwa mami abayeda. Mami abuwe. Nani media masam no mi uno. Naso abiyo me. Wan kwa mami abayeda. Nana container. Achima buabu konti agwa unkwaso. Nana aduma kwankuma. Ye akwamo. Achima buabu bahima. Nana onsia akoto wotoso nai. Mami unkwaso. Akadi aka. Identify your station. Ahinkai 93.3 FM station way there. Yeah, boss again. Say me I don't hear. Eh? And I don't think I'm gonna answer no. Me can say who's no. Me I don't think. Me na na take kunya kese so I don't think kunya so achima boabo. Tima mu tie mu asubua wadan man so akroso Brenansi kotokom chia ofo asia yire bi ene chese so adwa wisa bieni anamanse ne ehun nkone ba no aboabo adonte he dachi weti media aboabo adonte itimi na na take kunya kese no so no itimi me som no anopese makwache me nana me nyansa o machia omo ese me chia omo ni nyina so wo de mancha we ko chara ide wo ba jimincha how
Ebeshu. Enyanshi wo. Nyamisemede. Radio Papa. Apostle. Thank you. Mintiasiada. Aya grouping na agro wani so. Agro na wo wani so. Omo ampe. Mintiasio. Praise the Lord. Give up. We have good sounds, good engineering, we have decoration, and pharmaceutical. Me kai me ware me yire dofo papa bi ahofedua hena na me fire me yire na woyi ma oh my god na my what na me hu nu of kwadu na me kwadu chale me yire won fe ase me timi ne wo na my ware me yire me ne ngu no se krachi yan wasem no wonyi esusa pani na utuda na me offer ade no zo epra me ma wale me yire no ho fa che me na me timi ne ngu Ojami amede wangwami amimotu wangwami amimotu titi namso fa oni bibi me mami wuye 2000 na mami wi me hu baby ese me mami da manyi ya be wade ti fa me ko baby ese me mami no me ko kan je gafra kuma se on kan je ni papa Yesu se me hia ba na me 93.3 ya ko beto me kenya se jamu asem no na mire ne ho fa cheme Ujamia, men madro. Monsieur, wait me, papa. Obey Java and madro, William Yanson. And I'm more for Quadu. So, mean, sir. Now, tre. Let me call. I'm say, queer, 2 day. And where did I come now, my Onyamine ni masa, kwami abue, kona, konyum, oh, yeah. And I'm doing Bafrakuma. Radio Papa. Namisu ya dom. Kwa amko so me yirim. Am so ni sisi. Nam sisi ajio. Mi fa boabo ese na ebe. Me ma me on pam bo me ho. Ji na nyim. Na nyame a otumi ade nyina ya no hu achichi ade ya ne no. Asa me wo me verse bon so. Na mansa wo me ma me krada akuya ukuada. Na me si ye afakuma saba. Ti akuya. Yabo. Anga me ban wo sa adwo beta o kema posen. First we mama busio. Baba se ne mai no mpe se diare. Ahika 93.3 FM. No size. Regina, this are Regina to say that when I'm no problem. Ye, Mummy and Canababuedo, hey, maybe me talk quadu 2 cities, me 4 cities. Ah, Babu Bungalow. Men, I'm forming in them if Chief Trosa. Rubber bag,
and cry ukra 20 cities bonya for hey and can for she radio papa after the next track, I am going to announce you the telephone lines. Offer me with questions 2-3. Uchamionu pe Obaba Beji t-shirt bako. Obaba Beji Ahinka FM SHS cookie competition t-shirt bako free na ememni da bay washabe program ni bi. T-shirt nzu shami chrome na gaza mema bia mema because enya dey ese ye dey beji chamanfo chrome yetimi mo bia bi sa. Adwumayefo ne print ma hom na college na mutie Ahinka FM paano awu betima afra no pe wayi nsem ba kumionu miensa bia no me cha 5 no madwane akọ You get the news, you get confirmation, and the constitution. And you my DJ Fish Abunti. Michelle Bosse and a futu no mamma, a Maika Cray, Metie. And the me breaky Jensen. I would have didn't name the Maya. Na and you may be a year or how no obey ye free. Miss Sarah Dinyan coupon said, and Nija or dear Shema Kumem. And you nyama wadia shemi ebinsu obia otie Ahinka FM so wabi sadie bia wo bohum pae no awurade nyi wano wate onyame anya utwitwagefo omo wani mu manyam awurade nhira wo enka wasefo wasene mu ma wo fasefo wabusuafo wo yire ne wo ma uku ne wo ma mesire awurade nyankopon se ade biara aye hintasema ahintaw na aka wiye di ahye no Kristo na osane yen na ohu ye mobo na nesebe omaye nsakwaya no onye wo saa awurade ampi power ni ase ni so obi a wuku awu agyaw na nkwada hwe aye wo dene onyame enyi boafo obi ma awurade ma wo mane nyima ya brempon omamuma ya brempon awurade ntonhyire nsuo ngu asefo so sa odew na mete wo makoma mu no anije na mete wo nipadua mu no mesire awurade nyankopon se obi bia osefata na awurade nye ne saa awurade nye ne bi ba kofo didi akrom nye de se okrom na nkwa no aye ya akrom na mu nye de wa ye kakra na fish aye kakra na kwa me asanta ye kakra na obobo ye kakra kofia na ye kakra ajakumwa ajakum oh amraho you no so ye kakra you japo afani afrana akobasa omani peja abusua bia mu ye de Yesu ani wo hu no mensrasa na dum nhira no ompete ena no pay ani ja benya makuma mu no awurade man so nya bi wate anyi sika tam ani jo eya hode a me wo na mitemi kwa na me ba oh my god na Kristo awo me nkwa ho ban he wobi wo na ma asoja for post farm no ho ban ana yam hyehye no Yesu ba bramba ima nyama ni na be Nyama kasiana Yesu ye ofani afrana titia seno na fari Yesu dia wo adene sa woni bremo na timina birasi Yesu ba wa brabo imua nyama ni na be nyama ni mde hia minti abeya ni na mame na wa brabo ni na rafiwa Mesheda kwachia me nana awosaya me ba anti afia broni mami waye bia ma me pen papa ye de meto ne papa kwa ye boa tini efrem wodi ankan kwa me ye boa no ne papa nso no e me nana kwantikura omuka akire no akwa minima ba kwasem
empanfo wo nyame di mani behu won me be chia me na na kwai bo me na na kontu kwan behu no me na na akua sapon me yire na ya stubborn tefo mu tie ka nyame yire na ya stubborn kama wo ba akokwa da to me na akua sapon na me na tiwa mespa me fa kwabra wa yo ni abobro bampesi na me nu akwa me nyame no abon se kuro enti wa fa baji tiam water oni ma de fa no water wo zu come right there de fa no water me see water is wo share radio papa music. Thank you. Uba kroma acha champion enye pani bia so ya cha na akwadi okwa cha na waso ba hye afani afana titia seno eno no vai eno iye yes dia ni wo otiniza mishadan so kwachi acha mamafo achiasi MP anu abu kofia enkura mafo me bata me yampanfo ani me kwachi MP achimda Alexander akwasi akwa papa ani me kwachi Madam Victoria Edu MC achimda ani me chia ni kunchi chapepra na daroma ani mankwa babu GSS chicha pepra daroma ani odi ankan mankwa babu GSS menkwa giden menkwa no mo mema teacher ni ankwala post school esane bi poi no mudu park so mu dia yema teacher ni wo fie ni watimi afiri fie ho abachi nkofu ni wo huom 16 amanitua identify your state magimi enti na makache mapata memra na mabom nsumi 16 na kola mi fa ho asane ozuata bam tijabadu babo mama wa steady Miniati Oyo nyami ya wonyatu Farenyi na senimu Obesisa o sebire Mabrabo nya sare biemda o Senyebu no manono Ensida didida Osombo chewe mana Ready bele uzo Oyo nyami ya wonyatu Farenyi na senimu Obesisa o sebire Senyebu manono Ensida didida Osombo chewe mana Ready bele uzo Oyamini Pacho for which my Babylon is 0302. That be 030 Radi, my book piece of from line. 92.3 FM. Simply the best. 944 485 0201 944 485 and then 0554 820 910. Yes, Adonisa wa di bremo Adumia mirase Yesu ba bremo Nyama ni na be ye Nyama kasi na Yesu ye Afani afana titi aseno Ano na fire. Okay, yeah T-shirt intila na ya yashie 0201 944 485 and 0554 820 910. Why an ebalani so? Me moachi mo akwaba ahinkan church sunye. Ya fro say ohima. Me pato ya friend Abraham akwa. Wudi kan. Abraham akwa ga safre. Me pato atimoda. Atimoda bro no banso. Me pato me YMCA. Abna anopa wuti ahinkan church. Eto sign. Oh, Bibia Daboko. Bibia is fine. That's it. Why ready? Musa question me onupe. Wu twa. Obaba ji t-shirt ba ku free. Pato yo papa. Nyame aduma memene da adwumade ban ana ba so atima babu da backgrounds. Me pato food competition. Food competition say. Me pato senior high school food competition. Brabiem Angela enya sane program net enye ahenkan senior high school
food competition. I can senior high school cooking competition. Media amount. My first question to Sumionu, Mammy. Bosuku Makumaku and Nine Argument Ombesia can be. Me pacho Odan Senior High School. Call Atefa Senior High School. Mo St. Francis Senior High School. call him. Anna Vocational Institute Senior High School. Me patro waiting St. Francis and Cajon. Yeah, that's it. Hello. Hello. Good morning. Good morning. Adisha ba Frost and Akasa friend. The referee Odan Kwanta from Akwa Samuel. Odan Kwanta Akwa Samuel. We knew about went to me and Joe. Where but me try. Aha. They try. Oh try. I in kind church and I would say program that was saying. Nyamiadum Boko. Yada Pumpa. Yeah, that's it. Yeah, that's it. To me, Kwana. Engo. Me ba chobo school maku miens and nine. Ah, won't be see a kaya. Eba sumi min daibi. You Atefa Senior High School. Technical School. Call. Odan Secondary School. Odan School. Call. Across the Secondary School. Across. Call. And now when she Salvation Secondary School. Yeah. Waka. Final question. Nyamia Duma. Eda bang. Time bang. And a program we shall see a watchma babu. 30th October, 7 p.m. 7 a.m. 7 a.m. Anapa. Sharp. Waka. Masa. Brother by you t-shirt bako. Free. Okay, Memoacho. Yeah, I got a baby one side. I got Roberta. I got Roberta. I will video. Oh, video. What do I think what this will be a name? Would you have been to Hawaii? Yeah, Shawan Kiau. Yeah, young man, you are back up. I just say you. Miss Ropa, family here. Okay. And I'm Midwest. Fake hype. Yeah, family. I'm what is it? yeah, you me this year. Why ready? I don't echo. Question for t-shirt. T-shirt. I'm going to say, with mama pen of Christ. so with the cabra. so near Tadiation, the Jawu Jagu tranking. Okay, Yanko. But Ainga FM program Makumako and nine any woman who host to dinner me. You okay? Number one, marching a yano pano. Oboba amanfo. Ono ne hosti. Ana drive time no. Eno so ye radio driver. Kweku Nkrumah Africans. Ani e after drive. Eye nyume no. For ejimi for ne dia no. Ejimi for ne dia no. Wo dia no. Takate akaba ko. Mba try. Na omuto special. Eno so ye Sunday from 11 to 12. Eno so ye Nelson. Why are the okwan wa enkran no one wa free t-shirt me ba me do dia be blow why? Miensa. O sha aso po dia ja o size dey see nim size 3 phone say you know. Yes baba bramba ima. Nyama ni na be ye. Nyama kasena Yesu ye. Ofani aprana titia. Aka t-shirt ne 3. T-shirt na aka 3. Yes. Hello. Hello. Good morning. Good morning. Me ba cha from Saraka sa friend. Me ka se si Asane camp oda. Asane camp oda kwantani mu holai. But why? Me da so on my friend say. Yes, very morning. Mommy, wa ton som. Mommy, who kwa sorry ben. Me ka so me call Builders of Salvation. Builders of Salvation. O ma me na do kwa na wa na do peko. But so me ne mami na na ko. Because me ti so be count down one say a Builders of Salvation. Enya babu salvation. Why ready?
That's why. Bubo presenters 4 any program amoya o Ahenkan FM hanaminti. Bye bye. Menya kwadasa. Wayi phone afina no na otie ye keka kire no. Mommy wa to nsu. Hello. Wante mezatim. Hello. Hello. Macho. Hello. What is your first sign? That's Daniel. The first sign? Daniel. Ofosu Daniel. Macho ga safrin. Achima bwabo. Ahenkan FM ewo he. Ma chiju medie wa Ahenkan FM wan na etena opunti. Ajuma Ahenkan FM wan na etena opunti. Akwaba Drive on Ahenkan FM wan na etena opunti. Masa braba you t-shirt what bin seja baba what's so I do better down quarantine na chima bo 3 ni anamboa. Yes boss. That's all. Now go so ben. The coach is generation ministry. Eh banjo. I want to miss me kwa soli o. I want to miss me kwa soli. Yanko. Yes boss. Bubo suku ma nai anyame adma memenda Ahenkan FM program wo mu babie. Epacho Achasi Senior High School architect. Wudam. Across the senior high. Wudam. Achiamai. Wudam. Oda Senior High School. Masa wa bin se ja enani nyina su mentwa so. Epacho boss. Me ba cho Ahenkan FM odwumadie bia watu din se odon saban hwane Radio News Rabba Who's ever say Radio News Rabra na se u now boss the party program and kasame krama neighbor subi utaba program ni subi the party di wani gide okeka no ho the party na ni ho pa de menu kan obi anti o yemienu ko boss the party radio with there a whole world you are somewhere in new city eh tese mai mi ho ama o Charlie have a t-shirt why boss the party be that semi ya Yes sir. Hele banjo. last track Hele banjo. Shoo! Hele banjo. Me try final call. Sunday. Ada se ni akadam. O ti mi bie. O yin so ja fo. Afosi fo. Ana fire fo. Hey, immigration. O yin we se jina. Anzo bia bonten. Ube dwane. Hello, me moajo. Ejojo Anwamu. odi na yo me voice na there Dabio. afana My radio Biak. My radio I was Solid FM. My radio Peace FM. Your radio Ahenkan FM. Inti radio no me experience. hey Iti wo fra radio so 1 2 3 4. Wo voice ni family trimu pop wa kasa mechewo. ai ka na se kro Anwamu wa oni. we mtimi de we no O ma wura fu rough. hey na udai Ami odi. oh amba we de odi amba Chama. corona aka kwade we yo ko hu ya te Amba ma wura maba. enu kure Na za nwa de mebusa bia betwa wo. Tira. Because radio we 24/7. Ye ne wa na eko. And 24/7. Okay. Yango. Yankwai. Ahenkan FM. Ema mienu ban na ma news e wa ha. Ba ko ye adopa dumat. Eh. Ana afia
Medaso. Afemi to aso. Kwasi broni beka se susu kwasi broni beka se frequency. Akanka se me beka se susu homa. Anka FM yesusu homa edien. 93.3 anwa wonya o t-shirt yopo. Medaso. So achima chiase Accra Joe Beta Odan Kwanta achima buabo ana achimu wanchi there be enye fine say ya hinkuru achimo dan obi anye t-shirt ni bi why oze Mami baby daba baby daba I don't know me grandma ma wini na bo I'm a wolf apple mo the antem Monga nja de pastor me say onko manager office wo no nyi t-shirt na Emmanuel Edi kwa me asandio adwuma na asre so me po dan ba ko pe na yensia ko yeti mecha de na ya hinkuru achemu dan obi anya bi ho enye fine na ne ye yo lo aw me o ajo money na ne ye yo lo ata me o ajo money na ne ye yo da ajay we mon nande we mon ma wu Okay, Achimida, one after Achimida, Ufana, your down, Hammy Pampacho. Hello. Yes, madam. Missy, yes, madam. Your Frosty. There be Midasi Abena, Yamisha. Hello. Ziggy we about your DJ Apuzo, no ya pa. Me baby me free. So me can job is the great Apuzo. Ya friend na continue this year ba ko aka Shia Achimoda. Medasio na continue this year aka Achimoda Shia. Asu. Anka FM why an a general manager? Oh, me pato general manager. Eh Odia Hengai. Oze. Odia Hengai. Shia. Afano. Hello. Money. Such a good morning. You know, Baba and need the dead or the bed that the man pay me quite you. You have saying. But your friend is Salome, make us a free on that Pentecost. Or that Pentecost, Christ has some drink count. And count. Amen. Now I'm quite sorry. My partner paid the answer my ABC. Why business when you're going for radio? So, but I've been maybe. Hey, sister, you mate. Now, Salome, my classmate, be never Salome Braco at a preparatory school. You school me who be one. But you. Salome ready? But Yanko. Why am I a general manager ma ahenkan 93.3 FM? Mr. Otuo Echampon, the great Apuzo my. Thank you, Wecha. Mentuaso.
Dwumadie bi wa Henkan FM ya to din se Odon Taban o Odon Taban. Hwana e host. Me pache Ewa Brownness. Sister Wawale. Me pache Dabi. Ah utie bi. Me pache Ai. Me pache se futu wo mo. Intu utie bi ya da, utie bi ya da de. Me tie bi se ne be ya me ware a enema bi wo ho anu so me. Tu tie ya utimi da. Mbata. Hey, sister. Untie di o. Na mi tie bi mantima na mi tu ka za kwa ka nkoda me yire ho. Oh, ene ekofe. Kafra. Ni tie na fomo. Mimi nda bia enumre no ndu kwapem edumienu. Mbata. Enye izo meboa. Ah, yes, kra. Oh, rade. Aba mani so aba me widiem. Pacho wa wini t-shirt iti Abraham Ka FM achima boabo na bejiwai. Oba for ID card bro nya sayen fam ho. Hey. The Ghana card. Eno ya ID card ni bia fabra. Ah, okay. That's it. Na to the money. Me ba cho say. To new one and old one. New one ni old one ya bebe bia beje. Mbatre. Me that's it. So wuntie bia eti wate. Awurabna from ananjo 10 p.m. ekopim anapa 12 a.m. And some DJ Fish wa bema ontimi ntie anwie. No akoto nkadoko no start buttons. Yes we oh nwa wan fanya misema mfem obeti ahwe. Radio Papa Abozeke. Thank you. Onyami bemwa ye wati. Oyabo onyami mirene yo. Osifo ni newie yo odofwe. Onyami bemna suye wati ana. Onyami bemwa sere wate. Onyami bemna suye. Kawakoma toyambo. Onyami mirene yo oniabe. Toyambo. Onyami bemwa ye matiana. Akobatinie sabe mesia kwa tima ire bia. Middle Eastern region I just tune it to 93.3. You get the music, you get the news, you get confirmation and the constituency. Yo nyami via pro. Onyami si ema wada mumu. Inye okrizonie. Shadio. Onyami si ema wakumentio. Shannon to nyami adwa memenda pay. Honorable Gifty Ampafo, Deputy Minister for Education. Ababe pemu achema boabu krodwemu ha. Honorable Alexander Kwesiakwa. Honorable Kofi Ahinkramafo. Paul Asamoah, Honorable Alex Inkum, and a host of other political figures. Akobatunie, sabe besia kwa tima ire bia. Middle Eastern region I just tune it to 93.3. You get the music, you get the news, you get confirmation and the constituency. Wabere Ponsin Timpoku aya achema so hene. Nana Bankumima Kotokuma yina. Nana Fori. Nana Kwasi Fori. Achema cross on hine. Nana Atumako Ankuma. Achema Babu Konti hine. Obaima. Nana Osia Koto Awatasu Anai. Mami Subabata Yachi.
I am your humble lion. That secondary school for Germany Basu. Germany Basu, Muramutio answer. Yeah,
suya kwabo aboloham awurade Nyankopɔn radio pa na so what they say radio papa abozege. Thank you. Thank you na me dey so de me mama manya fever no said the nyame adoma me me dey pay. The dead backgrounds of Achima Baba is going to be on fire. Ebe say da. Sa wo ma was secondary school pa apupu fufu pa ni kontom dem kwan. Bunu na yade ayi gagra gum kotodwe. Inompe inompe o nyankwa. No chanchira dan chanta adanta tu pepa ochina be yede be chinde ochina be yede be chinde ha yo baby abe daddy ye de yo baby abe daddy o ke de ugwa baba ubeja ugwa baba ubeja webu wada 93.3 bolonyum sa me sorry kono no Brana Sambo, Oba Betwazo, Muto Special, Sunday, Unqua Solida, Muto Special, Sunday, me mama tes and Nasia Solida, Sunday, baby, say, me bamu of Aquabra, Junior Baquamamo, come on me, huh? I do a Friday me to a piece of them and as much to I can from Nina 3 room 93.3 104.3 me go fi kwam bright majowa me go fi kwam bright majowa dabwa jesowa sister Mary awo dabwa jesowa sister Mary awo kwami obede kwami nyame Miss Pamo Frama kwami obede 93.3 we have good sounds, good engineering, we have decoration and good pharmaceutical. Miss Pa me coffee kwam bright majowa ami coffee kwam bright majowa dabwa jesowa sister Mary awo dabwa jesowa sister Mary kwami obede kwami nyame Miss Pamo Frama kwami obede kwami nyame Miss Pamo Frama kofia nane die wonka ho Miss Pa haya niete ha anane die wonka ho Miss Pa haya niete ha. This was in the 90s na yani of abwajinete I Miss Pa tinkwala na yetwe nwehia no mi kofi mi nua kofi odimachi mi Miriam na abwaji ba pani no ani twaede mi kofi kwam bright majowa timi na ya fam kwam bright no na so meni majowa ana kofi ani Miriam twaso mi kofi kwam bright majowa mi kofi kwam bright 93.3 dabwa jesowa sister Mary awo dabwa je no so ne de me maame so wa agua kwa so wa di safa bi kwame boy mi kofi kwam bright majowa mi kofi kwam bright majowa dabwa jesowa sister Mary awo sister Mary so e ofabwaje ene yiri sister Mary ena me nana awo akua sapon ono so awu ndi anya motrema afo bienu akua frakuma ena akua sapon omudo mawu ya ka yengu ento aso ami kofi kwam bright majowa ami kofi kwam bright majowa dabwa jesowa sister Mary awo dabwa jesowa sister Mary kwami obede kwami nyame Miss Pamo Frama kwami obede kwami nyame Miss Pamo Frama kwami obede eye dabwa je ne bo to so mieru efe no obede ana kwami nyame mi bra pani kofi echire wono so wu ne baba ko evan kwami nyame ene wo soja pani pa wa mejo wa binseja to na wono so ene obede kwa Miss Pamo Frama come again odi ahikan come again go ami kofi kwam bright majowa mi kofi kwam bright majowa dabwa jesowa sister
Mary awo dabu ajeso wa Sister Mary awo kwami obede kwami nyame Miss Pamoframa kwami obede kwami nyame Miss Pamoframa kofia na ne die wonka ho Miss Pa yenne de ha anane die wonka ho Miss Pa yenne de ha anane die wonka ho Miss Pa yenne de ha watado mekwa mobi aba mekwa mobi mekwa ma DJ Nesi baba baba betwaso mekwa mo aba DJ Nesi na beyo mekwa mo aba kwame asante kwame oya sante una uye social media kwame oya sante kwame asante kwame uye social media una ya sante nana to panye nana kwame to panye odisia wudi yehu nana to panye nana to pa nana to pa meye ho fa meye he na mezo ho fa meye me wana wo meye ho fa meye ho fa meye hey na meye ho fa mesum wo na nanya me mesum wo a enya wunwa ye mi se ya mesum wo enya wunwa ye mi se ya mesum wo obi ko ni kroma onva soja ni police nko uwo asumdwe wo kroma onva soja ni nko obi ko ni krom onva soja ni police obi ko ni krom onva soja ni police intinya wasumdwe bra mezi wasumdwe amanga adwunya medwen mezi wasumdwe asumdwe ezi ye benyo mapo asumdwe yeti abu kromi si yeti abu kromi na asumdwe wo kwemu ni yeti abu kromi yeti abu yeti yenna ya abu na ye wo ya asumdwe yenya nkwada sa mi si yenya nkwada sa nyamia dawuru ma wa hwe ye yenya nkwada sa yenya nkwada yenya nkwada Miamina na jepwe ofa jepwe wahini ofa jepwe ofa jepwe asasi wudi ade asasi ya wudi ade kuma na ukuma de asasi wudi ade asasi heye Azazi udi adio azazi eye bakuri ba meme egu ya jekumwa sudi eba besi eye eba boabo jekumwa ye no ampe bedwa kromu ha eye no ba obia bewu kwame ya bua minsu mewu ewu onu duru wan tumi no je owa na bewu owa na bewu Rabuze entamose uwa na ubewu amanga kogare wasimi wa mesode wo wi wa sode abuata na ye Yesu Radio Papa Abozeke nadeni komia nadeni Ordinary secondary school achiase fuo su ginemu atuyama fuo be yi womti anse na de ni komia adeni o na de ni komia ebasu life ahinkai 93.3 hey ahinkai 93.3 ya yebe hwegum say yo yebe hwegum yo I didn't have so you knew what general manager upon walk or that school. And I just that school for Befa. Yeah, garden pa. Yeah, garden. And before I be a baba. Do kunenam. Omukoko bachede. Enam abodo. Now go kurumoti sorry.
na kokromoti sole o kanam di miado kuno so o kanam di miado kuno so kado ade biom den as for school me banko sa shong sholong sha shong sholo iye Santana Zimbabwe Zimbabwe na shong sholong sha shong sholong iye Santana Zimbabwe Zimbabwe teacher entry teacher entry de na bi sanko oni hu agro aba se wudi hu agro abisua no be ka ko Mwabiem, abunzan fire mine, me na go mienu, abunzan fire mine, me na go mienu, abunzan fire mine, me na go mienu. Peace kololo kalala, peace kololo kalala, me simple water from onfemam, simple water from onfemam, koku anansi ya befa, anansi ya befa, anansi ya befa. Last one, Ray, go away, go and come another day. Little children want to play. Ray, go away. I see the moon, and the moon sees me. Hey, God bless the moon, and God bless me. Peter Papa, pick a fellow, pick a pepper. Hey, fellow, pick a pepper, Peter Papa, pick. If Peter Papa, pick a fellow, pick a pepper, day. Where is the fellow, pick a pepper, Peter Papa, epic. Mami bio, otem papa dem, wawu my baby. Oh, who dia wanyo, o kampampa shwa, on first teaching. Oh, wunya, ashonya, oh, wunya, ashonya, oh, wunya, ashonya. Hey, why, Wapantan said, Yomo Adaka, Adwa Roberta. Wapantan said, Yomo Adaka. What to bata, Aquatra Obi Chrome. Oh, Fred Obi Red Rosua, now we cabono. Why, Wapantan said, Yomo Adaka. Unim Yomo Adaka. A who you know, Mwamwa, a who okay, near Master. Baby, I bet you. Achiman massive for, baby, I bet you. Achima Buabu for, baby, I bet you. Not dying fear, baby, I bet you. I got the Yafu away, baby, I bet you. Gana Nishani, baby, I bet you. Yango, hey, Uga Papa, Ubetra, Ubetra, and Panfobo me and Quanquansa. And Panfobo me and Quanquansa. Asama bado wa fona woju adwenkyere no na nipa na ni na nya asam no da to last speaker ta asama office on ne ka sumusem no ama nipa ni tie bi wo sa pani we ankonkonsa pa ta wo bebusa obi anu mu asem na wa pa kwan mo ha boaba wesi okwan na no kwan ana wa yo ha na firi wa adan ana wo firi nipa na ni na wo so na ono wo Kumase na wo Kede na wo de phone na ato loudspeaker sade ebe ya de nipa no eka no de oni na anya asem no ebetie to usiesie asem no ana wo sai no she do re mi o akanti o do re mi re do akante ni nam ye de do ti do enkenkane mrebo do enkenkane mrebo ezu obobo fura manfo ope akrante nampa owiwe no me a obetra pot me de beti tare so amen ana nesen so eso ndi kusie tutu zo bepa akura ta kusie de nini apa nini akura mi ndi odi an ka kwa mi oboa for God and country. This is the way I say goodbye to you. The next presenter is Brad Nelson, Deputy Program Head of Anchor FM. Madam for pa ne anwa so admo ya no otwa loto itene wa onim
Chame nyonko na menjo. To ase anwa set t-shirt me mfa ma general manager mpo. General manager me ni wadwuma si ne seso no. Ose me me mfa ma general manager. Fama me body nursing. Sense too sure bi wo ho a. Boso me so a na keto no de ba begu so. Me gi de asidan onim. Anwa za na oka. Wa wo nurse na ga sa kire no. Se o gi ne bus market ya e de asidan. Okay, offer for ba kon frɛ Mompai na me sorry na me nkofie 0201 944 485 anwa memfrɛ na afra yem peke 0554 820 910 last caller for prayer. Dadawo from Ufrevia zangwano no. Hello. Hey. Hello. Ya brother. Avadanzo kazafre. Mekazafre ona tubuto. No what will be able to maybe. Ana pedi ma tek ya kale wo ba ye show yo dukar wa kwa ye bika usakwache. Jack ma rap bi ma ye bia me sorry so e dey na jam kwa bompa na me ko. Too much. Let's have me to sa. Ayo. Also. Nyame adom. Woni me nyomo to papa. Ami Kofi kwam bright madwa. Ewe na yala ko kwa sibo yo ti do to so rapo ya. What was the one kwabra hwan? Me am kwabra kwasti no. O ne se mameda no. Dia ogigina no opoku no ogigina no ofia. Opoku ka no se na za kwa say program na e pass next week no. Ai. Na me se dia ma janu ni nyame ado me na obetonguram adwuma ko nsima onsi abiem me da so na chala we competition one be win program na e course na ai injedu na be konkurase o me na da Allah okay amen Tia. Jack me da se ago baba tell so ake kana dua papa ne boni nyina de enye ne beto akere papa ne be fa me no ya 100%. We did the idea in Kanyamia Domada Sunday, Sabe share be more the best radio station in the East. Ahenkan 93.3 FM. May God bless Ghana, bless Ahenkan FM, and bless my staff, who are my friends and colleagues.